Setembok kamar beline cuma makajang metempel maka mati jagen mekipakan kaukut dewek kenganda libaten kanti badur abang tepuk kekengken bagus beline adi sing nawa antosat maka pengumpan beli ngibingin ragan adine keceritan lengis canana ngitaren dewek beline nu ajo ngabiur miyekne ngawinang pede ngeroman jadi tumaga siap tumen beli nganggur kame di jumah adine adang udah kedek ngakak nyuriakin pepayas beli buka katak metindek nyambat dewek beline sake wala bagian hatin beline lega adina rima ada gad di kaman uyak nganggon talenan ya nyacat ya demen hanya anggon kurenan sing pocol ngadep sampi anggon ngetohin adi rejani subenampi hidup barang jak beli antosat maka pengumpan beli ngibingin ragan adine keceritan lengis canana ngitaren dewek beline nu ajo ngabiur miyekne ngawinang pede ngeroman jadi tumaga siap tumen beli nganggur kame di jumah adine adang udah kedek ngakak nyuriakin pepayas beli buka katak metindek nyamat dewek beline sake wala bagian hatin beline lega adina rima ada gad di kaman uyak nganggon talenan ya nyacat ya demen hanya anggon kurenan sing pocol ngadep sampi anggon ngetohin adi rejani subenampi hidup barang jak beli sing pocol ngadep sampi anggon ngetohin adi rejani subenampi hidup barang